usenzela izinto ezinkulu. Ezinye izinto asenzela zona siyazazi, kodwa ezinye izinto uThixo asenzela zona asizazi, ngoba kukhona nezimpi uThixo asilwela zona, asinqobele zona esingazazi nokuzazi. And so President sinikele ithuba lokuba size phambi kukaThixo sizothi nje enkosi. Lokho ke sizokwenza njengoba sifundile, si-reflecte ngalelizwi eliku-Mark chapter 6 verses 45 to 56. Ngipheke umgomo lentshumayelo kule passage esiyifundile. Ngithe nje the God of the storm. Ngithe nje uThixo wesivunguvungu. Noma madodana ningakhumbula enye into engizoyisho, kodwa bamani leyo ukuthi uThixo wesivunguvungu, the God of the storm. Ngike ngithi ke xa ngizoshumayela ngenze lo mthandazo, and xa ngiwenza ngengafuni basiphakame, ufuna nje sikwenze sihleli, kodwa siwuve lo mthandazo.